loi te ho gamdang sipai han lang hui lai sipai hele atam zo hen man cha hen lang azat zan hi leino ya hen akisial gam ta ve ne hi 60 meter a thu a thil a sel ho attack a bol wale hi chana anulu ding missile chu an umpon a hin la tu a hen atha khan hi ahung po do tan hi chu bom chu achung la kona ahung kile hla chu a target nawmun hi che bunker namun 60 meter a thu hi jong le avi homa amun apha teng pu ke ajing ri chu an hi in hi hi chi abom min chu GBU-57 a hin hi chi hi Vannoi dinga anasa pen a hi ta ne hi tu lai khanga sipai ho chun aman cho hen lang thil amin zo se chu leiko an vi wa thu ta ana selwa ana koi gam cho he ta hi chi ai attack na missile ho chun hi chi akap jong lew leinoi thu ta hi ana vit zo pon apam langin ana pu ke den ji tan tu a hung po do pawang 60 meter a thu hi jong le ana vit homin iti chon amun apha te ana pu ke ji en hi chi na hi bunker buster bomb akiti in hi chi bunker buster bomb hi adang danga to te the hi pon achung la kona ahung kile hla teng jong le adang dang ho abanga kon le ti a pon agi dan jong hi ana satle jengen ale hla teng jong lew agan dan hi ana sa in laser ilo GPS a target now mun chu direct jang pen hen a holu nen 60 meter a thu hi jong le a vit lu nen amun atlun tel a pu ke jen hi ti chon a che la jing ji ne hi leise chunga bunker buster bomb anaki sim ho khatni BLU-109 ekiten hi chi agi idani 900 kg ani hi en hi chi hin lei hi avi teng le 2-3 meter ho bu ana vit da in ana pu ji ta ne hi khatni a hi ke le GBU-28 ekiten ama agi idani 2300 kg a pha in ama hen 6 meter chan hi ana vit da in ana pu ji ta ne hi chi bunker buster bomb hi tu a hen Israel Iran ho en leinoya bunker ki sel ho phut na in amangu vine hi hijiteni sanga na sa ana sa pen GBU-57 hichi agi dan hin 14 tons 14,000 kg a phain agi ji na hin lei avi teng le 60 meter a thu chanen avid da in hichi ana sa pen le aki su pen su a hi en hi GBU-57 hichi a saudan hi 20.5 feet a phain diameter hi 31.5 inch hen agi dan hen 14 tons 14,000 kg apha in hichi bom hi mo bom a hi pon Vannoi dinga anasa pen bunker buster bomb chu ai ta ne hi hichi bunker buster bomb agim nei dan hi achung langa kona akile hla a le hla owa a target namun apha anui lang pe ahung pu ke teng jale anui le apu ke helovin achung lang lei ho kisani a che hla jeng ji ne hi hichi GBU-57 pole a hi alian namin hi B2 bomber a hin hichi B2 bomber hi lena dangdang to te the a hi pon ama hi lena dangdang sanga achung zo a leng sang pita a leng chu a hi in hi hichi GBU-57 hi agi ji a hin lena dang hoin apu thei pon apoding B2 bomber hi ama bo hi a hi in hi hichi GBU-57 bom hi agan ji a hin anuya anom hon attack a bol ting lew apu ke lam an he ji powen ahung lam jong an heman ji powin a hi loite ho koi se pai hele leinoya bunker 60 meter a thu in kisim jong lew hichi GBU-57 in asupu the ti hi ana heu hete hichi bunker buster bomb hi Vannoi dinga anasa pen che hi tan tunin ni kho a amin le ana sat dan isi no hi chan hin excited azona chan ge hin vela engai do sin bon cha chen ki pa thu kan sin video tha hong ki taka sin ananga jingoi te